mutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Amen. Mani bumugisha cyane. Yesu ashimwe. Umucuranzi ube kuri piano. Turahimbaza Imana muri iki gitondo yuko iduhaye guterana kuri aya matariki. Imana ihabwe icubahiro. Ndumva mfite amashimwe menshi, nubwo iminota isa niyagiye cyane, ariko turayikoresha. Haleluya. Tuzambura Imana ibiganza. Haleluya, haleluya. Mfite amashimwe mbanza gushima Imana. Bwa mbere turashimira itorero rya Bethlehem, aha ni muhira. Bethlehem ni iwacu kuva 2006 tugeze hano. Haleluya. Hari abenshi twatanze kuba ku gitabo cy'ikanisa. Iki kibanza twakigiriye nk'umugisha udasanzwe, dukorana na ba Ruganzu, abagacari. Twakoze igikorwa cy'Imana n'igihe kirekire cyane, twita ku bana batoya nk'aba muvuga ko baronse umwigisha mushasha. Twahagira ibihe byiza bidasanzwe. Haleluya, haleluya. Rero turashimira abayobozi batwemereye kugira ngo tube turi hano. Imana ibagirire neza. Turashimira namwe abagize itorero. Ndabona mumeze neza, murasa neza, mwambaye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Turashimira kandi ko twasanze abana bacu Kingdom Ministry. Mwagize neza kuba mu bihe by'amasengesho. Imana ibakomeze, Imana ibakomeze. Ubushize navuganye n'umutima umbwira kuganirira n'abayobozi bagize amaministeri ya hano, ariko ntibyakunda ko tubonana. Ngira ngo muzanama arabyibuka twagiye duhana appointment tubona umwanya, ariko umutima n'ubundi uracampatira kuganira namwe kubw'amagambo nkangahe. Reka ninshaka mbivugire mu materaniro kubera ko n'iby'ingirakamaro. Hari ikintu kibabaza gusumba niyo umuntu atangira igikorwa akagishoramo imbaraga cyane n'umwanya byose, ariko byagera iriya bikarangira ntubone na trace yabyo, ntumenye nuko byigeze kubaho. Nabivuze ubushize hariya muri Umoja dutaramye mu barazwe. Hano habaye za ministeri nyinshi, bashobora kuba muri mwego mutazi n'amazina yazo, ariko kugeza uyu munsi ntazigihari. Ese kutahaba kwazo ni iyihe mpamvu? Nuko igihe cyazo cyarangiye? Nuko gukora kwabo bashoje? Hari umuririmbyi wo muri Afurika y'Epfo ni n'umushumba mu itorero ngo ni ndibaga ibizina ariko ndaza kubyibuka. Ubushize nariko nkurikira amakuru yiwe, bavuga ukuntu amaze imyaka irenga 30 ari we uri ku mwanya wa mbere mu bantu baririmbira Imana mu buryo bwimbitse bw'ubuhanga, kandi anaririmba afite imyaka myinshi, harakuze. None umuntu akibaza, se iyo ni ikigero cy'imyaka inga umuntu agomba kuririmba akagera igihe akabanza akabivamo? Ntabwo. Ni urugero rw'imyaka inga umuntu agomba kubanza gucuranga akagera igihe akabireka? Ntabwo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yamenye impamvu yo kuremwa kwe kubaho, urabikora kugeza ushaje, nketse utagifite imbaraga zo guhaguruka. Rero kuba kwanyu mu byo z'amasengesho no gusenga no kugira gute, ntibibe kuba ari uko mutafite aho mwagiye handi cyangwa se mudafite ibindi mukora. Mukwiye kubishoramo imbaraga, mukabikora mu buryo buri professionnel, ku buryo bigomba kuzahoraho. Niyo makuru
nifuza ko tuzaganira kandi bizaba byiza. Yesu ashimwe cyane. Ntaribagirwa muri icyo gikorwa cyo gufasha uwo mwana, naje ndatanga 20,000 baze kubibaza mu kanya. Bankomanukaho gatoya, manura note gato. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima, shima Imana we, shima Imana mutima wanje, shima Imana, shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana. Iyo bikomeye wiyevye ubabaye, iyo bikomeye wiyevye ubabaye, iyo bikomeye wiyevye ubabaye, Bwana sifiwe sana. Amen. Mu minota mike isigaye reka tuvugane ijambo Imana yashize ku mutima kuva ngeze hano 2025. Uyu munsi wenda ntabwo nari kuba ndi hano mu bitekerezo byanjye, nari kuba naragiye muri Amerika kuko mu matariki ya mbere kwezi kwa 2 2025 yari porogaramu ipanze biri kuri gahunda ko ngomba kuba nageze kwa Trump, ariko Imana yari izi neza ko nzagaruka hano kugira ngo mbe mbagaranye namwe muri iki gitondo. Ndabishimira Imana yabikoze. Haleluya. Hanyuma maze kugera hano, muri byinshi nafashe umwanya wo gusengera, harimo n'iri jambo Imana yashize ku mutima kugira ngo nganirize abantu b'Imana gushima Imana. Haleluya. Bica muri iyi Zaburi ya Dawidi badusomeye, havuze ngo mutima wanje himbaza Uwiteka, kandi ngo mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Gushima ni ikintu gikundwa n'abantu bose. Gushima ni ikintu umuntu wese yifuza. Uburyo turemyemo ni uburyo umuntu wese yifuza ko bamushimira. Bakagushimira kuco uri, bakagushimira ku byo wakoze, bakagushimira ku mubano mwiza, bakagushimira kuco mukoze benshi. Umuntu wese yifuza ko bamushima. Buriya ngo we neza ari gucuranga hariya, hakagira umubwira ngo ucuranze neza. Hari akantu gato ubongereye ku mutima we k'umunezero n'iyindi percentage yo gucuranga neza gusuma. Sinzi uwabivuze mu minsi ishize, ariko ngira ngo umuvuga ubutumwa numvise abivuga. Aravuga ngo iyo umuntu ngo afite amafaranga ari umukire, ngo ariko akaba atazi gushongora ijambo neza ngo avuge neza, za faranga ziwe ngo ziba volume yo kuzamura ijwi, ngo maze rya jambo rye bakarigorora, bakari umurongo neza, bakavuga ngo yavuze neza, ngo niwe wa mbere. Yesu ashimwe. Gushima nibyo bintu bifata umwanya wa mbere mu mibereho y'abantu. Kandi uzarebe nimba uyu munsi ushobora kuba hari abo mutavugana neza cyangwa se mudasabana, nuko amashimwe hagati yawe nawe yagabanutse. Twirirwa tuvuga
abantu badusize hano bakaja muri ziriya kontina zindi ngo ntidufitanye umubano mwiza nabo. Ni izihe mpamvu? Nuko amashimwe yafashe yari yagabanutse. Amashimwe yaragabanutse. Gushima byonyine nicyo kintu kiza gituma umuntu ashobora kumva ko ari udasanzwe, afite ibidasanzwe, ari n'umunyembaraga. Buriya iyo bagushimiye bakabwira ngo uri umugabo, ese uba uruta abandi se? Oya. Nuko hari ikintu wagaragaje wakoze, noneho hakabaho imbaraga zigusunika zikubwira ko cya kintu ari cyiza. Atukuze Mungu. Reka tuvugane uburyo butatu dushima mu Imana kugira ngo tuze kwihuta. Dukurikije iyi zaburi ya Dawidi, dushima Imana n'umutima wacu wose. Uzarebe iyo umuntu agushimira kuco wakoze cyangwa se wamuhaye, iyo byagaze ku mutima neza, hari igihe biza biba ngombwa ko umwongera n'ikindi. Ubushize hariho umuntu wambwiye ngo hari uwamuhereje ifaranga hariya zivuye muri Amerika, urangize kuzimwohereza zashitse, umuhereza message aramubwira ngo wakoze Imana ikugiriye neza kumutekereza. Nuko ngo waca iminsi wa muntu afata telefone arongera aramuhamagara, burya wohereje ifaranga, aramubwira ntareko kuri za faranga zose nakohereje ukuwananiwe gushira nk'amayinite ngo mpamagare, ushima gukoresha WhatsApp ngo umpereze message isanzwe, tiwoshira nk'amayinite ngo mpamagare umbwire ngo warakoze wagize neza, genda ntuzi gushima. Ibaze aho umuntu arinda arekarama kandi uko umuntu ashize nk'amayiga ukohereza message cyangwa akawudio ukamubwira ngo Imana igumuca, ntibikwiye, ntibihagije. Ariko yaramubwiye ngo ni wowe wa mbere kudashima, habe nubwo izo $20 nta mayinite arimo ushiramwe asanzwe ngo mpamagare, nategereje ko mpamagara ndabura. None ga dushima Imana n'umutima wacu wose. Niki bivuze iyi zaburi Dawidi yavuze? Ni ukuvuga ngo iyo ushima Imana n'umutima wose, ubanza kuganira n'umutima wawe mbere yuko uganira n'abantu ushobora kubwira amashimwe y'Imana. Umutima ukakwemeza neza Imana ari ya mbere mu buzima bwawe. Haleluya. Umutima ukadutubiza nk'amashimwe. Nanejewe cyane n'ababyeyi bashimye Imana. Ubundi bavandi aha twahabaye nibutse ibintu byinshi cyane nishe hariya, byinshi muri kino kibanza. Turi mu mahombi hariya, ashobora kuba ari nkamize kandi bagize neza kutagasambura kariya kumba kakorewe ibintu bikomeye hariya. Aba Betelehemu bahana niba Imana yaganirije babwira ngo nubwo muri hano ariko murahandi, kandi muzava nk'abagabo bakomeye bazavuga imirimo y'Imana ku yindi migabane itandukanye. None uyu munsi iyi ngoro iri hano yubakishwe n'amamiliyoni amajana, iri si ishimwe rikomeye. Umutima ukakuganiriza ukakubwira ngo nimba uriho, nimba uhumeka, n'Imana ntabwo ari wowe. Nimba uyu munsi umeze uko, n'Imana bivaho ntabwo ari wowe. Umutima uramuganiriza
uramubwira ngo bwira Imana, uyibwire ngo himbaza Imana n'umutima wawe wose. Atukuzwe Mungu. Erega kubyuka ni amahirwe, ni umugisha ubugiriwe n'Imana. Kubyuka ni umugisha ubugiriwe n'Imana byonyine. Ariko nagira ngo dutinde ku cya kabiri. Hakurikira avuze ngo uyihimbaze kubw'izina ryayo ryera. Turadushimira Imana kubw'ikiri ku buzima bwacu. Dushimira Imana kubw'izina ryayo ryera. Atukuzwe Mungu. Ubundi aya mashimwe dushima tugashimira Imana ko hari icyo yakoze ku buzima bwacu, na ya kabiri ntabwo afata umwanya wa mbere, kandi nico kitunanira mu buzima, kushimira Imana ko ariyo iya mbere mu buzima bwawe. Ni intambwe iguhesha kugera ku bindi wagombaga kugeraho. Iyo umuntu amaze gutahura impamvu yo kuremwa kwe, iyo umuntu amaze gutahura ko imuhira iwe ari ahangaha, ukaba uri iwawe, ukaba uri mu rugo, nta kindi gikurikiraho, ni ugutangira gukora ibyo waremewe gukora. Amashimwe duhereza Imana, amashimwe dutanga imbere y'Imana, amashimwe dushobora guhagarara tukabwira abantu, ntabwo ari ibingibi bigaragara biboneka n'amaso. Oya, ahubwo amashimwe akomeye gusumba ayandi ni ukumenya neza ko ugihagaze mu murongo w'ubwami bw'Imana. Nabibabwiye tukigera hano, umuntu yaritegerezaga, ukareba imisozi, ukareba inzuzi, ugaterera ibitekerezo, ukibaza ngo ese ahangaha na hehe turi hano kugeza ryari, bimeze gute ko tubona nta cyerekezo, nta bintu, ibitekerezo bigaheka. Ariko nashimira Imana yagiye ituma abakozi bayo hano kuri uyu musozi, ikababwira ngo genda ubabwire ngo muri hano ariko muri ahandi. Impamvu itumye muri hano ni ukugira ngo muvuge ubutumwa bwiza, ni ukugira ngo muvuge ineza yanjye n'imirimo yanjye. Ariko kuri none umuntu aribaza ko twakondaga n'amaguru tukaja za Karuzi, tukaja za Bwasare, tukaja za hehe, tugahonda n'amaguru tuja gushaka abaza kuri Kristo, tuja gushima Imana ku mirimo yayo. Ese uyu munsi bimeze gute? Nuko abantu bibagiwe icyo Imana yakoze. Uyu murongo wa kabiri wavuze ngo ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Abantu baribagiwe. Aba Betelehemu mushobora kuba mwaribagiwe, abashumba mushobora kuba mwaribagiwe. Ndabyibuka twabyukaga saa 10 tugafata amaguru tukaja za Karusi vuga ubutumwa bwiza. Ese uyu munsi ni bije yabuze kujayo? Mama maparuwasi atuzuye menshi ya Betelehemu hari yakikuje niki? Habuze iki? Nuko abantu twabashije twibagirwa ko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Haleluya. Kwibuka ibyo Imana yakoze ni inzira ikuganisha ku bindi igomba gukora. Guhora wiganyira wibaza ngo mana ntabwo ari cyo gisubizo. Muri iki gitondo nakuzaniye ubutumwa buvuga ngo wibuke ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe, wigarurire amashimwe. Porogaramu z'ikanisa ntiwazigenderaho ngo ni batatu gusa bashima, ngo none ubwo ari batatu reka ndindire nanjye nzove muri batatu. Oya, kandi ntibisaba ngo uhagarare hano ubwire abantu. Amashimwe yari mu mitima, umuntu ashima aho ari hose.
ushima mu kibanza icyo ari cyo cyose uhagazemo, ukibuka neza ko utakija gutira ishati, ukibuka ko utakija gutira ikirato, ukibuka ko utakija bakonditeri batoto hano, abacuranzi basumba uwanga Felix, twe twarakarusenga se na baruganzo, reka twariri inyuma iri korari Beteri yaho. Hanyuma Imana yadukoresheje ibintu bikomeye cyane. Ariko bavande, igira ngo impamvu bishobora kuba bigabanuka ari naco nifuza ko abo bajene muri hano ibi mukora bidashobora kwibagirana. Hari ibisabwa kugira ngo mwicare muganire, mwubake system idashobora gusambuka. Atari ibyo dosiye nizifunguka ukagenda umwe akaja Missouri, undi akaja Vancouver, undi akaja. Iyo mutubatse system yasirikwa ibahuza, biribagirana bigashira. Kandi ikibyubaka ni iki? Nta kindi, ni ukwibuka imirimo y'Imana yakoze, ukayizirikana ku mutima, ugahora uyivuga, ukayamamaza, ugatera intambwe. Ariko hari igihe umuntu ahagarara imbere y'abantu akibagirwa, akamana atinya no kubivuga ko yigeze kurisha umutsima ivoka, cyangwa se ugatoba akaji. Ngo abantu ngo bumva ko na ubundi mbabwira, iyo umuntu ahagaze hano ugatangaza imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana, uba uri gukoza isoni Satani, kubera ko ubundi kubaho neza no kumererwa neza niyo mugabane wacu. Urumva chef de, ntabwo kubona imodoka n'amafaranga n'iki ari ibitangaza Imana ibikoze ku buzima bwawe, oya, ahubwo ubugaruye wakagombye kuburimo. Nigeze kubibaza abantu ngo turi kwiga, mbona neze ubundi gutunga no gukena niki gitangaje? Mushobora kumva igisubizo kuri ingambo. Kuba umukire, kuba umutunzi no kuba umukene niki kintu gitangaje? Ikintu gitangaje hagati yo kuba umukene no kuba umutunzi, hariya avuze ko ari kuba umukene, hano yavuze ko ari kuba umutunzi. Igisubizo mwego mu meza niki? Kuba umukene. Nta wundi wamwe igisubizo. Kuba umutunzi, kuba umukire. Majorite ko baravuga ngo kuba umukire ngo nibyo bintu bigiza gute bitangaje, ariko sico. Kuba umukene ni ikintu gitangaje umuntu wese agomba gutangarira. Ubundi twaremeye kuba bakire, none umuremyi wawe ni umukene. Ejo naza nkurikirana inyigisho z'umunyabwenge umwe, aravuga ngo ijambo umukristo ngo ntabwo ari ijambo ryavuye ku Mana cyangwa kwa Yesu, ni ijambo ngo ryavuzwe n'abapagani. Kuba abakristo ni ijambo ryazanywe n'abapagani. Umunsi ba Petero bagira gute ngo abo ngabo ngo n'abapagani babivuze, ariko ibyo sijyo. Aravuga ngo ibyo sijyo tugomba kwishima naho cyane, ahubwo tugomba gufata ijambo rya mbere ryo ko turi abana b'Imana. Atukuze Mungu. Mutima wanje himbaza Uwiteka, kandi ngo mwabindi mwuma byose muhimbaze izina rye ryera, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Atukuze Mungu. Haleluya, haleluya. Awundi mugisha ufite atari wowe, we mugabane wacu gusa. Awundi mugisha ufite atari wowe, ni wowe mugabane wacu gusa. Muri iki gitondo ndakwibutsa imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe. Ndakwibutsa ibitangaza yakoze kuri uyu musozi. Ndakwibutsa ibitangaza yakoze mu rugo rwawe. Ndakwibutsa imirimo Imana yakoze ikomeye
muri famiye yawe. Ndabibutsa ibikomeye Imana yakoze mu matorero yawe kugira ngo muyizirikane, muyivuge. Amakawa mwamandutsemo kujya gusenga n'utuntu nariko mbitekereza ubushize, kibuka utuvunzi nagendagamo twa hafi n'utwakure, wahagera ukazunyeganye ukabwira Imana ngo Mana jishi muntu wabibuka FM ntuyibuka, amakuru ya FM ntuyibuka, saa 9 za buri gitondo abantu bari. Ariko ubu nyine wambwiye umwene gihugu hano arambwira ngo narababaye ejo bundi twari mu masengesho ngo tumare gusenga tugiye kuryama, ngo umwe muri twebwe aravuga ngo ubwo nta matera ngo sinjyama ngo ndatasha, ngo sinosiga materi wanje ntuze kuryama ndakwita, ngo kirambabaza ngo ndakwazika. Yorekwa gikwazika niwe wamubwiye ubutumwa, none uravuze ngo ubusize Dodoma muhira ntiworyama. Twageze muri comfort zone twumva ko ibintu byarangiye zashize ta. Ariko ngo twongere kandi twibuke imirimo y'Imana. Asifiwe sana, asifiwe Mungu. Twongere kandi twibuke bakecu, mwibuke ya mirimo y'Imana yakoreye kuri uyu musozi. Sinababwe naratanga nageze hano nzi ngo ndasangaga bya bintu ari kwa kundi bikimeze. Sanga umujyi warimutse uvi Bujumbura wose uko wakabaye uraza ugera hano. Mwari muzi ko zambaho zizova hano hakazi karo izi nizi Bujumbura zi. Iyi ni imirimo y'Imana. Reka kwifata nk'ibisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Oya. Asifiwe Mungu, asifiwe Mungu. Iyo bikomeye wiyevye ubabaye yagutabara, iyo bikomeye wiyevye ubabaye yagutabara. Umwanya urarangiye, reka turangize. Twari kuganira ibindi inyungu zigera kuri 3 zituma dushima Imana, ariko reka zisome gusa kugira ngo dusoze. Asifiwe Mungu. Dushima Imana kubw'ikiri ku buzima bwacu, tugashima Imana bivuye ku ndiba y'umutima, twabaje kuganira n'umutima mbere yuko tubibwira abantu. Tugashima Imana kubwo imirimo n'ibikomeye ikora ku buzima bwacu. Reka tuvugane inyungu 3 dukura mu gushima Imana. Ni inyungu ya mbere, iyo umuntu afashe umwanya wo gushima Imana biza bigufasha kwibuka ineza yayo ku buzima bwawe. Nibyo navuze ngitangira, mfashe umwanya nkicara nkabwira Ruganzu ngo warakoze, wagize neza, Imana igumugisha. Icyo kintu nkoze Ruganzu ntashobora kukibagira. Abasaza kera nza numva ngo iyo muri uyu muco wo kugabira n'inka, hari igihe ngo umuntu yashoboraga kuzana ituro agaturira inka bataramuhereza, agiserura gusa rya jambo akarivuga akavumera, agahita avuga ngo muhanyi wa mufumoro kwa mutangira akamuha ituro. Nuko nico gituma yasitara akavuga ngo yampaye inka Ruganzu, ariko we nyine zarashize. Kera kubera iryo jambo ryazaga ryo gushima ugaturira, iryo jambo bavuze ryiza, niyo mpamvu wumvaga ko ushobora kumwirahira ubuzima bwawe bwose. Ariko ubu nyine kubera ko amashimwe yagabanutse mu bantu, inka ziratangwa nyinshi ariko ntawo sitara ngo avuge ngo yampaye inka pi. Erega abakecu na bwa busabane mugirana hajya mu kibano,
ugiye ubishyiramo imbaraga ukamubwira ngo yewe nukuri urakoze Imana ikugirire neza. Rirya jambo ni ijambo rikomeye ryinjira mu mutima. Iriya umuntu yaje kuryama akibuka neza ko hari uwamushimiye ko cyiza yakoze, kandi bizo bimutera imbaraga z'uko n'ejo yosura kandi agakora. Ariko igihe cyose duhorana ibyifuzo byo kugira Imana ngo ngaho Mana, utaribuka ko bya bindi nawe ariyo yabikoze. Kwibuka ineza y'Imana. Kandi ikindi, iyo dushimira Imana tukayibutsa ineza ya, ngo biza bituzamurira kwizera kongera kandi ukazamuka, tumenya ko n'ibisigaye ariyo izabikora. Petero yaririmbye neza, ntacyo dushinja Imana kabisa. Haleluya. Nta kintu na kimwe dushinja Imana pe. Kandi ntuzatekereze ngo kuba wenda ugitinze hano ngo hari uruhare rwawe ubifitemo. Oya, ni porogaramu y'Imana. Kandi ntuzagire icyo uyishinja, ahubwo uzibaza ngo ese ni iki gisigaye mu byo nagombye gukora hano kugira ngo nanjye fata urugenzo. Inyungu ya kabiri, ngo bizana amahoro n'ibyishimo mu mutima. Nibyo natangiyemo. Nta kintu cyiza nko gushimira umuntu. Iyo baba bagushimira ko byo wakoze, uzabumva ko ibintu biba bigenda bikuzamukana, ukoza wumva ufite umunezero. Bari muzi ko umuntu utanga, ntubona nk'ibi bikorwa mukoze byo gufasha uriya mubyeyi n'umwana wagize ikibazo. Uriya ntabwo ari wagize umugisha, ahubwo ari twe twagiriye umugisha. Kubera ko twebwe twabaye impamvu yo kunezerwa kwiwe no kumererwa neza. Uzishime cyane ko hari icyo wakoze kugira ngo undi muntu amererwe neza. Kubera ko kuba impamvu yo kumunezero w'abandi, ubundi nasanze ari cyo twaremewe. Haleluya. Usomye wa Filipi igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7. Aha dusome Filipi 4:6 umurongo wa 4 wa 6 n'uwa 7. Tumva ukuntu havuga. Filipi igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7. Reka nsome ijambo habonye. 4:6-7 aravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Atokoze mu gushima Imana biza bigarura ibyishimo, bikagarura n'ibyiringiro n'amahoro yo mu mutima. Icya 3, gushima Imana ngo biza bimanura ubundi buntu n'umugisha wayo ku buzima bwacu. Usomye Luka igice cya 17 umurongo wa 11 n'umurongo wa 19, haravuga inkuru z'ababembe 10 Yesu yakijije. Ngo amare kubakiza bafata inzira barigendera, ariko ngo hagaruka umwe araza abwira Yesu ngo warakoze mwana w'Imana, Imana ikugirire neza. Uzi kubwira Yesu ngo wakoze, Imana iguhe umugisha. Icyongereza cyo njigiza kivuga neza ngo bless the name of the Lord. Ubundi blessing si umugisha, ngo duhezagira Imana. Abarundi bazavuga ngo Imana akagira gute? Ngo iragahezagiwe. Wa mubembe wagarutse ubundi niwe wakize nyagukira. Haleluya. Yaramaje ngo se kona bakije muri 10 ubundi ari sinije wagarutse nje nyine abandi sinzi yo bagiye. Yahakuye umugisha wo kudakira ibibembe gusa bigaragara ku mubiri, ariko abasha gukira n'inkomoko y'ikindi cyaha, ahabwa umugisha wuzuye. Iyo ushima Imana
ukibuka ibikorwa by'Imana yakoze ukabivuga. Ese umuntu yagira imyaka 10 cyangwa se nk'itanu ya muzeye yavuze yamaze atarabona umwana, uwamara kugwiza benshi babasakuza mugani w'abarundi ngo ugira ibyona ngo nibyonona, akaba ari kugira isoni zo kubwira abantu ngo ndashima Imana ko nabyaye. Amen. Imyaka irenga 5 ingahe twamaze turara ku mageti y'abakire, akaza gucaho n'imodoka ukamureba ukabona yagusuzuguye cyane, agatekereza ko wenda ubuzima bwarangiye, ati uyuwe ni ingorwa kabisa. None uyu munsi ukaba wakwishura n'umwana ishuri umwaka ugashira, nibwo wogira isoni zo kuza ngo ubibwire abantu imbere y'Imana. Ntibiteye isoni. Erega hari ukuntu tuzibagirwa kubwo kutabimenya cyangwa ngo bitahure. Oya, urabyibuka urabizi, ariko bavuga ngo se ngukuntu amaje imbere y'abantu nyine nkuvuga ngo nigeze kugira ipata rimwe. Why not? Ngo namavuga nyine ko nigeze Satani abari kukumara imbaraga zo kubika imirimo y'Imana kugira ngo wumve ko ari bushake n'imbaraga zawe uzi gushakisha, uzi gukubitiranya. Oya, habe nacagiye ndubona bwa cagiye wa kujya twari tugira ubwenge n'ubuhanga, ariko hari igihe cy'Imana reka itaraga ari gucisha mu isomo rya. Muzamugira ngo impamvu imbaraga nyinshi zitagaragara ku badusuzana ngo baje hariya niziye impamvu utabona umusaruro ufatika nk'uwo twari twiteze. Nuko batibuka ibikorwa by'Imana yakoreye hano, nuko batibuka neza ko kubyo hari atari ubushake bwawe, ntabwo ari imbaraga zawe. Ukuzgira ngo bataramye cyane se turusha. Hari n'igihe utekereza ngo se ukuzayina yari umutaramye cyane kunsumbya. Siko utekereza hako jewe ukunda kanubona narayobyeho hari igihe unasenga gutyo. Ese kumana jewe bakecu nukibaza ngo uku mama ndengo wataramye cyane kunsumbya ko yagaze gari dinoroga akaza yasize ari muri aya ngaya uku niba wamubona ngo genda si uku baba usaza bose kuzigurwa ngo bagiye ariyo ariko uribaza ukabaza Imana ibibazo mukaganira nayo, irakuganiriza neza ikakubwira kimwe ku kindi. Yesu ashimwe cyane. Naje gusanga nta muntu utazuganira n'Imana, nuko gusa dutandukana ku buryo bwo kuyimenya no kuzumva. Ariko ari aba basore bari hano kwa muze gutya twese Imana izituganiriza buri munsi. Haleluya, haleluya. Dushime Imana, dushime Imana, dushime Imana, dushime Imana ku mirimo yakoze, dushime Imana ku bitangaza yakoze, dushime Imana kuri bya bindi yahinduye, dushime Imana kubwo ikiri ku buzima bwacu. Ibyo bizaguha umutekano mu mutima, bizakurinda impagarara, bizakurinda gucira abantu imanza, bizakurinda guhora ubwira ngo ariko ngo nukuri ngo yarambwiye ngo ubwo ngiye ngo ugende wibagira ubukene. Yarakugendeye se? Oya, Yesu n'ufite ubuzima bwa mu kiganza wenyine. Ngo n'urungano rwawe ngo twarataramanye ngo twarasenganye muri Kingdom ngo aje kunsezera arambwira ngo nuko ubu ngize nkabangiye Maisha na badilika. Bongo udahagaze ku Mana ngo wegamire Imana, umuntu n'ubusa. Yesu ashimwe. Reka soze mbabwira ngo muri iki gitondo twibuke imirimo y'Imana. Umugaragu w'Imana yaravuze ngo mutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindimo byose ngo muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Atukuze Mungu. Tuzamuri Imana ibiganza. Haleluya, haleluya. Wibuke ya majoro na ca gitondo, wibuke bya bihe, wibuke bya bindi, wibuke cagi. So naratangaye hari umuntu wambwiye ejo bundi ngo hariho
umubyeyi wabwiye abana uko umuntu ngo yobanywa kije ngo ibishimo ngo byo gupokera ngo byahana hibo bijyanye nanone adafite ibindi yorya ibihe uko hari uvuga ngo uko umuntu ngo yobanywa ngo kigira gutya cyangwa umuntu ngo bagikora ibi iyo bikoranye none adafite ibindi erega ntubona uko tumeze si twe twabyigize ahubwo ni Imana yabikoze. Haleluya. Ongera kandi usubize amaso inyuma wibuke ibitangaza by'Imana, wibuke imirimo y'Imana, wibuke ko ari ibikora yonyine, wibuke ko ari ikiganza cyayo cyonyine kibikora. Bizaguhesha kugira amahoro mu mutima, bizaguhesha kugira umutekano. Imana idumugisha, Imana itugirire neza ko gutahura amashimwe y'Imana no kwibuka ibitangaza by'Imana. Reka dusenge. Mana turagushimira, turaguhimbaza muri iki gitondo, igitondo kidasanzwe cy'umugisha waduhaye. Mana, imitima yacu hari igihe kimwe yibagirwa ikaba kure yawe, ikibagirwa ibyo wakoze ku buzima bwacu, ikibagirwa ko waduhagaritse mu kibanza waturemeye kubamo, tukibasha kwikubita ku mutima tukagira ngo n'imbaraga zacu zabikoze. Ariko hongereka wibutse imitima ineza yawe ku buzima bwacu, imitima ikanguke, yongere kandi imenye neza ko ari wowe shingiro ry'umunezero wacu. Imitima ntiyibagirwe ibyo wakoze, imitima ntiyibagirwe ineza yaba ku buzima bwacu. Bizaduhesha kumenya neza ko ari wowe shingiro ry'ibyishimo dufite kuri none. Urakoze Mwami, ishimwe n'icyubahiro kugarukire, tugukomeye amashi, uhabwe icyubahiro kandi ufungizwe. Amen. Kazabe akana ntugafate.